malungil tutaw ngil tutaw al morar adrbela rogui akotte dosus ra ibudul marklay marubugul belaw direk bilum maibir raklay marmasil belaw direk mora president ra senate marugul senators mora speaker house of delegate marugul delegates mora governors mora room te igalbek lol bil ra igaltar makallol mal state trablur belaw direk morar adlorior ra judiciary ra blur belaw rogui ya mal togubet slungil tutaw morar adr belaw rogui ngaray krel ma al sel tial belu tiang togubet al press briefing al baadong at mok ringir el al tutaw makmal lomu le mal merenga sulela kamiwar adra media rogui aku meseng ngaringarum te igalbek media ra blur belaw الملادوم لوياق أخذهم رقمام المرغميو كذا ونجيل مدنجة توليق الواسية ميديا تيجي ديا واي الفورد البرانش رقابل من ترابلور بلاو مسل بول نارنيا ورا مكلول التيجينجيل أبلور بلاو مقابل من ترجيد الألتوب yang malungi lado include adra media الميلول نسيور جيد السبورت ترجيد الألتوب أيقال تقول المرار adra بلور بلاو Kamiwa ungil matangay alwasya president tergid rablur belaw adir kadibus dingar omro lel return al mera rablur belaw mang swadal direk lolngit rarubak al dios malo long seorngi elo makngal tangat terngi omro lel al maut al return al mera rablur belaw kita direk lungil matangay alwasya ngaringi akora talgib al klaw tutalel toko il giret al mages modi et yang agirela imora kalbus rigid النيا إليس mengarngiak lo si gal girel ra tirgel ko kongra la toera lo enforcement travelur belaw makmal merenga suli we kamior adra media roguil may legi malo lingi taklay ng seo agyo lingi ta understanding ragmiu o lingi taklay ng seo ragmiu o lingi ta cooperation ragmiu lo mer ra ngil ay aw ngil subd al morar adra belur belaw mbodadak ita kayong seol girel tiagid al skelang kal ngiat tara kalbus mla amis ra ablila kalbus mga kamiutya lomes ra minister ra justice amis olgril kaygid ya mga takle ablur belaw at ra law enforcement ngi ma director ngi mal chiefs ngi mensuak al dimerit tiagid emargo payo yuli tialol giong al mora minister ra justice bol low ay sa igel ngiya kuk low marang alwaseng maklaw tutlel algirir adra belaw almormeng sa mo matangay algirel tiaygit albangar ngil tokoy algirel anggal targit ngara amle ngara kalbus elang mla may sa mga at large elang atay minister of justice o lagiyong le korkaw malmasaw le vice presidenta mlamdo nga susamadik pora update aktirikal mal sule la media en ngartiar el altuta el klolenges wa gimolingit teringi etirikal already kumla oldar sringilnges el girel terror askel ngal ilis al galbus mang dimle eli etulig ang top de mu aislogi wa social media ma emails ma direkologi wa ngesora PNCC mass text al morabelul el low ice el girela isra atara kalbus rabli la kalbus eli el sandel Augusten la bogor del ngara la moita tru me with el bunga etuklo ra tutau ya furiturgil el kalbus el sugi tema el Elisa rabli la kalbus ndim la el sala kadebel time ya bli la pulis am ali aklo el siga el girelang kalbus mang ngaringa CCTV footage el lulames el toira gayid el girela possible route luliakngi ya eli dal tu el mer el ang ya bla pulisa orior el 24 hours na makatmok la magid be adrodra orior el girela askela sugite mail
ongoing 24 hours lurior. Kada regal malmutal te alle mereng sulir ar bebira partners sergidal long nga sertal siga ulumura atutar elira dubatyang kadaudio lo bangela media audio lo bangela PNCC lo mesa recorda possible text messages, possible tengwa between certain parties mga tralo makpe ay gelo giwa assessment lo bangela partners gidra PNCC el tralo makpe gidil information el mesois ay gol toiring ilogi wasing nga possible connection nga possible information ray kang andia gidire kal la dersia ungtmam el mura Governors Association lolingita ngislogi wa state governors legal state bolsab itirgel rangers at tir maigel el law enforcement bodies ragel state certir el dire galon nga sergi el dire gal madat edi nga ragel bekkal bulun ngaringi mal ngarinya rengs ngarinya alwes ngidil information el sabir el ngosuid el sabi el ngosugid el guro ogedit al siga e yolngit el wasel lo ngosert al siga lo ngodong rabli la pulis waigel blaldo nga vice president le ngogi wa aldo lo bangela president el altutaw el logi wa sumeng yang ar umrolel merablur belaw en momodar sa tri el tela el 10,000 reward el mura girela angidil information el sabel el ngosugid el girela amre del ngayul askel mga yulanggal sugit temail through el telail ma kadolngit el wasel ngaringi angidil information ma el sabi iwil lodar sel metal urior yako mam kadong segi del osisiul number el ngar segi del mlatwa badal medial 488 1422 mal ubeng 488 5,000 ay gidire el mal encourage el wasel sukum ngaringi akuk tengwan at al bulis at al adrawrior el comfortable el kuk kadong ringi el ngaringi information and diungil agil ngit wasel ngaringi ngidil tele la communication el somil communicate tel may amal diungil busul kadong mal ngutel te al era law enforcement trigidra blur belaw kuningitang esrar adrabalu ma blur belaw el wasea med the prioritize ra scale ang galgalabus anso kabolo nga ablu el wasay ngaringi ongoing el investigation el gireltial incident luldimuk karingi ngaradilub en moringitial el is ngal luulaurior mang mlamkatmok laigel el baby dat lang tingil laurior el girel seldub awaityang e malamol ma investigation mansokal el reassure abalul wasay ang simultaneous sa aurior el marael asiga marael ma investigation mga kaulingit el wasay med prioritize retial scale ngal kalbusar el ang kamama remain as transparent as we can el sabaam el mga tmok kasi del investigation selbol sabed el tob da abs el isel sige del investigation kamama kukmo otob da el al time magyolngit el wasay telgim el sensitive ay gigi del information mandagi moltob da ang maral serurior gida the prioritize las kelangal sugi tema el aktiri kalmal di ngutel te al yolingit el wasay di da kauklat kalkmul wasay alla adire kal el maklat kargid el wasay adolang asew el girela omart mal ubeng ng sabo aklel ng galgalbus mandiakan mari adal el tabatiga ringi amagulran la sabi ela adal mutawtra la al sugum ng aid or abet ngol nga sew rangal lomart rangal galbus dire kan mal maring labalsel ma again nagin mutul malolingit ang eso rangidil information el sabi el ngosuwit talurior aklumutul magtakli sa gidal truy el telay el reward el sabi edal mo o otabadil mo rangidil at el ngiya
مسكي ذا information el directly leader gid el mo capture ang galad maray laurior el malmol ma 24 hours teams ang nga dedicated al teams el digir el search aside from regular operations ay gid ya update re ang makadol ngi track kalori ang adrablu mutek mal stress ang nga information sa ilodars direkal dibo do ngel wase el all time ablakal busa nga lockdown may gero ko yung regular activity rabe kalsil sa mlamatrob egida armur telurior ma maldi nga suliw again imalultuy na media lol nga sir kamam el facilitate ra information el direkal sabi el ngoswit telurior el gerela skill mamre dan ngiyula sugite maila o malmasaw lagay gidya update isel boringiya amre eda besal update el sabi edulot tabdi el ginel mom dang labalo yagi maldagi mong tiyalle vice president tulik play el kukmedu margamilo to badaringi ko malmasaw maday medibok bote endertial press briefing rigid liolingit tarabek la adrabalur belal wasebom kargik koradi mo kargik la safety gmiu aramalaka ngidil adal makasakla lolamol maurerir bulis rabalur belal gidel tial tokoy again tulik kau material adra media rokoy agyolingit support agyolingit patience rarbek la adra rokoy olingit cooperation rarokoy adra balur belal gidel tial tokoy bol sabi eden ngosutir bulis الموسى بإذن دأمي غاي كده الأث رسل قط المريء ذا التايم من دي مريت يان يقوم مال مساور بكلات